You're listening to KICH 630 Hagåtña, Guam. Mayor wakisinon paipen awiris nguruk koboe weweidi iga ka resin kuta iyon eboe arisuk nen peruen na kabasis Iwe aje program paipen abasa togeri arisuk me perweri na kabasis non paipen kakeri neuch phone number oru fisu oru waritiu tiu siro oru fisu oru waritiu tiu siro atsibe arisuk ren na kabasis serivet may mat na neuch paipen iwe ye atsibe program paipen abasa Iwe Nakilion and I'm going to sound fitigit. Kisongani kot pasapa torong narate program Bible abasa. Iwe popularati botorong akomasi pwe yadex. Hayate kiliso kot ren ren kila iwating or kasi mutsen FAT program. Ditubuni ken fan emunen ngulumungin mi fan. Patorir sound fitigem nare. Fanson, yeah, Christo, yeah, tingor. She says, Amen. Amen. Iwe, si puepo te orate, kapaseis nampa ego. Era, nge ika iwa fora eben ne iman mi nimengau. Iwe iwa amongoni monge mi nibet. Iwe met, esapure nibet, ipure ote, kapaseis a fetoseri skata. Kiri soskat ren wakawaseis siya en Iran skat Iran puijaran next door Iran next door yoge amen ban ifa singeri atsugun Igerai. Era färdig den tök en skatt ebotori och George igabet. Iwe sisapsiri på skatten om några studio hur esa periodi. Nge med dig med år och krisio jabur ngoruk skatt. Me ora kabaseis ibwe ngoruk igaibwe ngeriskat rerare bwe afata fiji an kabaseis me red skatu mere chanjuk ngakatu eben merun o George rer nabari chanjuk nge ekan koruf Iga monitor lizard. Ir palmo ren janjuk. Iwe airigu parirajak ren na big megan mummogo jak make clean. Ira wo make clean ngai vi jak unclean. Ira wo igai jak na nom name ngai mi jak unclean. Me tuwe wen big unclean meren kot. Ud ese masegeri med kwe ururun miren man men non Leviticus ol meo. Ika Leviticus i defen. Era ebwe batch pejen ebwe ban Judah cut
Iwe en Pik mi men fesen bejen. Ese batch. Iwe ese wan juda kat. En juda kat yerragan mogewowe. En sigeve ko. Ragan orbara. Iwe rana oramramramwe raban. Muso ora mere raban. Nusefani. Yesigan urirwaragan mogwara wesir nebo ragokan Murin raban. Mogesefat nebon. Irara judakat. Iwage en Pik ese matchiriera ekera metat. Bobun en Pik eförda på cabbage. Eförda en siro en Pik eför på cabbage för ifan. I ewisen nibeti för ifan. I ewisen purre pun ewisen ojo chokopadun metat midivingawal för ifan. Irawen ekkei man mi nivingaw. Men neset men neman men ekan man mi akas. Basically trash can. Ira. Ekan bad men neset but trash can. Ekan jagi sewe di. Jayan pura. Ika för ika batarban pacharong neir unclean. Unclean ebor pajan eboran fins. Pura ese orar fins. Iwe iresine egi kapata ifa pata eban namutiu neir kan me clean unclean. Iwe ajak weiti ajak nugu pun aron got kapasen got. Iwe met eran menanere puk ira abobe ise weiti ngai ibujak nugu. Ira abobe ifa ira abobe Pik ikapura I'm sorry. Ira abobe pura ese nam nein ifa eka en nam nein ekanan clean ngobogiden kemani Ausara Pwipwi orek chawo adjustedi atskeven pun Nijen mwan etablishment. Iwe I first one if I Pik on situation number one in even question. If I read en Pik ika mi nivengau nga even neak aja kabugo midibet iwe meta esap neokede atibo George. Oh. Iwe ja verrerir pura ja ma Pik min namnin kirikirin man midibengau men non nifitigos ngon meu iwe ese tawe atibo o George kewe ifa ekkewe kote förrir det på trash can more för ifa. Ja. För sida på för Pik på trash can. En gatto för den fin que se bara ifa anner den gatto. Ja, så. En monitor lizard but non already joke is a part ida normally is a part ida Merino George.
Marimoga. Iwe re de for den marriage is wat derek. Maybe. Iwe ira pot. Pik si married dag sa wiri. Ewer. A George. Sa wiri a George. Sa batskwe iratskwe. Iwe naman reservan sidi ifa met mi yurt me met me ngam. Men non Bible. Ira pot. Arre sidi iwe rabat ifa ira kabu marida iwe sisap wiri a George Pik. Iwe ari awe weren pula en ik aigarira pula me neset me ik verven iwe mi ban nom non category ren me unclean nge is ngang busin or it is we di botare unclean iwe aja sire bore unclean bun ese or ureirer meirir iwe ifa nge ejok afat manapugan noin goten puk pe ekera me unclean iwe iware gu pe me unclean ejok rab nu bon goten para me unclean och met tas me nan noin puk iwe me unclean ese or met que puede Majeda. Kiriso japur ngoro krap kafe peruanyeri kici ekapasis. Airugu ai fata peruari pun esse fakuni firi kya wosipe. Ragasia forri yachu big abugari yachu. It is still unclean. Esse ora kicha sumet kar kicha rabasi se korwewe fichiti pota. Kota cegara ke sipue faiwe wo kisino puke korrit ara siputu buru irisits pun korrit engon irik meo ira ayon korrit irisits we weri birido gon mi fen ira tsikira itai puka para ngate achek all right we satori move ngeri kapasis namparu kapasis namparu all right we kapasis feito serio puke nuk sapun Ruda oru kisin irik meruari ngeri eriku tefra 25 ngeri 34 Luke 26:25 ngeri 34 ere akapasusireo wan mi pisekisek atigo reye periam nasaruse pocher ngeri euchi korik yare fisia non neng ike efisme non neng ike efisme feri puri ke ian Kapasis afito seri evatien Eileen chai. Giri sore Eileen ren tia jobna. Kan bada ready as giri so reran ban uatera ekiek era kapasis. Meibun. Amereche. Ewe eraben non Luke engon moru ngon metiu irik meo. Kesebutan ngaboga tigar ngoruk acaran FO ira. Apa ira. Ek waka ferrap mei pukrio. Ewer. Mei fakur pukrio. Karbusar tipis Pwipwi sana barat tikiabe. Ja, oui. Iwe ese ekekisi boy kaifis meya. Yesi bu josari yoge irasi bue mi orke ifa fitu arauragun at porraus in question en men en tutunap en question aurun ngari eujak tutunap ejak parable en non ifa string of parables en non yoyan parables ebo budaseri nuk engon meribu feta dori nuk engon moru iwe ira akom ne ritri nuk asabura gon moru sibo buda war wakisire gon metiu geri irik me
rau reben moen mi bisikisek au uf mi fakun parajon. Me boje mi fakun memong acuk kakabeti piti terren. A baro reben moen mi wongau itan nasarus. A kura iris a guro iris irren rup. A rabas rauera nukura saben iwara wan mi bisikisek. Ati ya mocher arabo boga kewe moroboren moga mi morati seriere we moan mi bisikisek we chepen. Nge ekewe wo korak rafito chana we rupur kewe. Oh wa betwa. We afis pwe eobi wo ngau a merog ekewe chon nekra we ate o amotta ne won pechere beriam. Iwe eoban mi bisikisek abon mero o PS. Nubara nom non hell afa kuriefu watte. Anne taibe saru kure beriam metoa ngira saru sanno arun. Iwe naga kyote sebeye beriam kobotogi o tirara sarus pue tikirong outun non koruko apata jenawi pun wafakun riefu rereki. Nye beria baureri. Nei kopot chiberi pun non rari maro. Kafen agi ekwebet tots mi buren averisin. Nge rasa rus agi ekwebet tots mingau. Nge ye annabuki non an kiramwe. Nge kan nabukiran non avriefe. Nge nukure kibet tots merisin aureu pang mi fakun aron non ne firats. Pochakubi mochet fe no realm seri ike resaptogeri. Nge chakubi wache feito realm seri ikeran resapatogeri. Iwe wa wen mi bisikisek aureri sebe eberiam. Uatu arabagoru kosawachen kopoeti dara sarus non iwe sebe. Rer pui keuruban. Epo fe no rer offerer porasapon feito ikeye non ederien riefu. Nge beriam aureri me war rer ekewe pugen Moses mekko pugen so fas. Repoe seringerir. Ya wan mi bisikisek aperueri abu sebe ye beriam. Arrebere på bara se fäster bära och finna. Rebo fakkun ayer seriar tibiskara. Ngeber ya baureri. Arre resap mocher rorongeri ekwe pugen Moses me sofas. Resap atogeri lugu irawi gaber på bara seri mero. Amen. Iwe porausi jejak tutunap parables usun siafera en nam non stringen God's parables red ewe coins ewe aruan ifa ewe even puin me ibe puinwe iwe aro ro ngau eri sabariwe aro murirariwe iwe pan en yo pan ifa pan edge pan midden pan ifa Kapasen awewen ekan men not Amerika i recurring ra berbo ina kapasen ekebedisin medes osugun yawer reosugun na point iwe point reosugun na vige esapan pointen merauve mero esapan pointen merau murin mero pues en menre osugun na nore en resus men en mi wenga en mi bisakisek men resebisakisek John sus re nugu pues god ekan everiven ötstipan ngeri ekan mi bisakisek ekan mi ira ekan mi wenga eoput itagir chottibis iwege obutcheveri nasarus ifa ese one mi bisakisek
ese pan ese tereki Lazarus. Iwe ira meten if Jesus is talking about. We when if flippity ewe osugun archansus ewe ragat okureri ewe ragat sugun ngeri afan ogunno ogunnata. Iwe ewe mi bisakisek afan non fan. Ngewe bi wengau aram asan. Afan feyet merekot. Iwe Amen. Ekajijak ifa language sibu dogari ottora rede etchikorik ebu dogari abata jandawe wa akewel make sinom not hell akewel ka amen fisikar en etchikorik ebu dogari abata Sure nawadan Otra se wat gero ngafet morro Iwe ifa irapota parable. Amen. Iwe pan nefiren nang meen. Nasarus eso dogeri ebueto. Iwe usun not ewe sasing nge ewe mi bisagisek. Ako poraus ngeri rekwe masawan nang. Werde not nam ako poraus fugen. Ovet. Ese dogri bue rese furry fan ye neri eden. Iwe nang. Es si se wuri. Fakun towa. Towa. Iwe ifa mi ifa iwe borause rabun Nazarus menan fasun American non King James not in Tiagu akaiwin Tiagu gari iage rabu fan marin Abraham Lazarus era fan marin Abraham. Igewe ye jamang miwa reburawia. Fan marin Abraham. Ma Faku kuatir fan marin Abraham. Iwa nun fan marin Where poreng fan marin Abraham. Fan marin Abraham. Wabet. Ira. Iwe when ese not in parable. Ese siogeri God. Ese siogeri Abraham. Ese siogeri Abraham. You Abraham eban we sent fa fasingeri. Eborraus ren in if Ebwe marau non chok if I fan marin Abraham. Esa ren season season ese uri marau ese much por ren season. Por ren chok fan marin Abraham. Abakoro ewe sugun. Iwe ikera ifa mucho bojan metachibwe awe geri Kiriso Kiriso para pointed out where a twist men non era story when nuposios metraki apros agrikits naras negeri we nepo puten paraus per ewan mi bisikisek Nazarus ekar osupang ekar mogo mortiwan aran ngaru berravero asusur Nazarusa even mi nanaboch ye bi bisikisek nanabongag usuri daga sabor kraben nari story asisi se avarusa agrigis ye eberiam
si buara even when me 2 feet. Abraham, even when me was 2 feet. Usuru te gafer favor rio when me supon. Nge fero when me 2 feet no fun. Kiri so ra pointed out where they wokisin, where they story. Awa te sister Eileen Chaya fakun par fata ngoruk periwara kapasis. Bwe ese fisi wegis. Bwe eujak miren osukun. Amen. All right. Sato remove on Erik kapasis tampau get. Sato remove on. Okay. Me or next time. All right. Iwe kapasis tampau get er gepota cheki we si serie wa cha sore puri gerai kafiti nor paradis. Yes era pwe iwe kopore utie puri ke wari we se ferdo iwe ka fiti kopwe iwe kopore fiti. Ajuku sia fer periwari norawa week. Obu sorti bisipurewo skipiri Sipurewo skipiri we sipue nagari ajuku feri yeren origati kapasis. Nge ika waro char mojen sibu pa neuriti murin arts awesarakan ekarakas question. Okay. When net naman eor mi sefe. Chan kokoto. Chan kokoto kiche. For pariere nar paracho last video. Kitsi pan kaferi fe pari. Ikerwe watcher pan siri metsa periwari. Irmi patogori pakatore last video. All right, iwe rigati kapasis ren seri Mick Robert and nom Seattle Washington. Pata inok me Elijah resepor kitetter. Pata inok me Elijah resekitetter. Just to give a little background, yeri kapasis aidu HR kapasis kapasren färsigisin nubueven arabas mitipise boe utemon mesen god. Iwe saptogori tu ficin nomon mesen god pada pakitetter. Usumete sis god ereri Moses. Que se togori kopo kurai, kurai kopo bitir mero. Iwe ke patachak inok me Elijah resekitetter. That might be. Iwe koro iwe diare question. But anyways, esa pari we nakun. Eferet ke wataida usibu pat perueri. Iwe sibu pat perueri da pat kabajro gayen sibu pat perueri. Fero seri da chin. Iwe renjek an epo fatafajet sibure ifa perueri murin at ifa dan break puede ete ngauro at safen on no garapanga ki kate kichil yung renjek arabas rabwe we di Fiji Iraq in nom na bubutan Bible fedan na ran iwe kota perara ara fudge fedan na fudge oh yeah iwe Elijah oruan ewe etenon chariots of fire. Amen. Iwe ekebe Ruben si we di John and Neri Bible we di resebe resegura bero Ruben jok resegura bero we kere kitsinge tori kere resebe longest living person meter kara Guinness record ina bidden very fat. All right, you kiri so jabur ngoruk brother Alex pakiri so geri kebi char 50 kitsikere norache live show or Pwipwi showing fakuno che music aka che kichero is signalizing sipure toron oras break, and we will return sa Papan News FM after our short break. Ewe watin chefra Genesis sapuluruget wagisire gon apasa
Iwe ewa wen a periweri. Uarong matateram fedenari tenibi. Nge uaru okus. Puru aserera yebopun ua op. Sisa fokut tupura ren ewa tefot. Ewa afen mona den nare was a sorun. Non ewa bi fokun urusers men nigats. Nare was a sorun. Ewa fefi rapoete o afeten nare we kiramuen tiren akkar o burpura sepuen. Yes a city. Braver finno. Fedennon non en setarawe ser. Nu buen ifan nede. Achu besir me ewa tefot. If asaturibe defendiri God. Nge ese siri buafen ora naren sedarwe tunubi ige ser. All right, what a hatskapuk se fengeri abi episode. Kiri so tabur ngeri God pusia pat to focus efenda parats life igerei. Sia toron norats final segment read by Perapasa live. Sia ukutibe ware kapasis e ware wen ngeri Enoch me Elijah kwatarese gidetter. Give me just a second, let me just pause our music here. All right, wait on. Iwe siya katsepam mo patikor ngeri kebi abi chiat soring mi fidiki tigerei norati life ikeko sewachen ko bashir no che video ikagen mi be fikebi bara utiageri and arabas ko barro mesiri usun a Bible study by Perapasa ko sewachen bashir no che video geri our friend ke favori on Facebook sipue sabura betorong nor achi final segment yes sipu poputari repariatic. Sio akot mira parap no next ya kiriso warituk kreram toma words kiriso kasabot kapue sabura be marigem par pusir FA2 bari program FA2 char kuseringeri om kapas mai noriden sises wayatic metigor amen. Amen. All right, so take us away, Brother Alex. Yahweh siya lift off me yaren Enoch me later. Ewer. En gera resegidetter pogiden naren baiben era iga ua urikot face to face iwe ibukar ibu vero. Iwe geir baiben well data Jojo nobura wen. Oh. Ira. Baiben era rafen no rang. Iwe wenge resekar pogiden I rafen siwin. Ogich nubwen ai toage igich sibuban siwin. Memwera sibuero rang. Sibuban siwin memwen ewe rapa ipopu meren sa siwin meren sa jufun megot there you go. Iwe Iraq me Elijah rese eso rapar rejok siwin rafa derfach exception to the rule in rule in git ogis medicine siwabara memwen atibwe juri etikiterek atibwe etikiterek iwe sibwe ekach mereit ekajujok ekerabara ikerajak rabwe siwin irisir iwe rabat bajagerir ko bibara tufan meko bibara ra ette non guju iwe era ren gidetter ren resekar iwe gang ditibege ispotare segidetter re armero rafen ifa
irisin Adam agitetter. Irisin David agitetter. Iwe di pege irara eis. Ira. Iwe ren periwan ayen resegitetter pogiten re etterang. Rafen nomnang. Men non pugapin iei ferera ru sokurarvas rabue etioasises nubuen awar ewe ifa only a few, and I said only a few because there is millions and millions and millions of us from Adam's time up until now that died, and only a few that lived. Iwe ekera ifa ekera pomerau mekera pomero. Iye ekera pomerau te. Ike sokurarvas rabo sourisises nuburawar. Nuburari Yusefan. Amen. Iwe ifa Elijah Moses nubuen December ewe transfiguration kasi bujang buwa sa wa agon muju away. And sisi sabara that is good about chokya. Waterway chuk. Iwe rabwangeri Elijah me Moses. Iwe Petrus ewa pasa iwe biyats. I would have preferred you to get med iwom. Iwom iwen Elijah iwen Moses. Megira rabe present Elijah Moses. Ge esap Elijah enough for Moses ewe anno. Iwe ikiwe ireko representative. Elijah a representative mi marau. Rabwe jury Jesus. Iwe Moses si bujecevri Moses Jesus kerat ambaro Moses. Moses emaro. Arwe rabore torong naro feruben iwe abe. God abusin peyaseti. Iwe non pugon jud Jesus abaro ata Moses. Iwe Moses ye annom nang. Sa sire bu annom nang. Iwe Elijah represented the rabo marau rabo jury Jesus. Iwe Moses represented the goods. Ekerusur si bavaro. Ekei viverauta. Ekan meru ekei arabas meru ekan re etiwa Jesus. Esa bekar resetiwa. Amen. Maybe. Iwe iwe neuri ru ekei sokurarvas. Eko irmi barau. Eko irmi ba. Rabwe etiwa Jesus. Nubuen Elijah Moses Jesus. Rabwe moaro transfiguration. Ekewe wan borud ra urir meiriman lonar glorious bodies. Ebo irau sun igara niwit sefan. Amen. Yep, maybe meru bek. Kirisogeri god work. Kirisogeri god. Nei periven na paiven. Resekite ter por resevero. Fakul Moses chegawebe. Ibwe mi wore not. Ibu jadi ibwe neuri pun Enoch fedan iwara fot. Kota berara na fot no nang. Amen. Iwe pun Elijah pun fedare fiery chariot. Iwe ir meruaben. Re ra esap non busidar togeri. Pun non busidan Jesus togeri. Amen. Ogits medicine arabasen förifan. Kabajiro atam.
ook iets medicine arwasan voor u van. Zie je orangwan vervuren Jesus. Arts obedience. Arts sibwe kusseringeri wo Jesus sibwe peru Jesus sibwe ifa afara Jesus ira jog met etogeri epwe weigijeta epwe oraga gijeta wan Jesus. Arts obedience arts and asoches. Amen. Wa obsorti biswa ila ko bora rega wa pate te ame se songeri ke wa ora focus on ne dara ke serieri ke wa pasa wan no na camera wa ko ragu suwa me se so oi Prater Alex Ferreira wa pate te Weet Kiriso chapur. Kiriso. All right, here. Si puede move on ngeri para next question. Ever, sabon move on. Kapasis tamparueru e kapasis metti bisere upea pupuru bi porepin. No porra ibu fesen ngera pupuru fesen. E kapasis we get it very last week even when it papa pop feet. Oh, papa pop feet, isn't it? Seria wai. Nagari o chipu porra awanulu. No fiti nulu. Okay. Iwe even newe makkegeri gitsi yarage often awe awe wetu awi awe wetu it's a korabete we awi wa pasa kapasis right year awe wen year never ever ruwe pupuru rage rawes iwe even mebe rapupuru fesen me tipisi ke ese tipis ira iwe kigiri sogor pafi kigiri soren awe ifa gokose fan ka awara bilera mak iwe ewer wogdugudi yoge mitibis wogdugut ngabitibis iwe memman ibo fedana ibera botaitibis nge Jesus ebojen bosibujok non-forgen. Sibujok non-forgen. Ese mojen sibwe no puriweri eben meben. Pun aats pupuri fedan ioge awarwan ngeri ewe aiwin ennuguragon. Medo aiwin no? Ewe win me kusap no riven kot merki. Kusap no riven kot merki. We went by arts relationship, kids pupuru, reflected the arts relationship, kids me kot. Iwe igara mufesen, igara rese dogeri, iwe meiwor metake ifa Paiben e wakabaswan. Nge repujok a jojogeri. Iga pwe itawe. Repujok a jojogeri. Repue tufegen sefan. Me yuts repue sotiri nieuw sefan. Ioge repue stadidi kabasen got. Repue nieuw sefan fengen ngerbo study non fan nurun a study di kabasen kot. Wira ebutori were charar niwin se fan. Igapun reban enne asojis ngeri kabasen kot. Esab ngeri eben meben. Reban enne asojis ngeri kabasen kot. Iwe eboban mecheres. Ida abo iga rese ifa rese uitjari eben meben. Nge rebobobuta fan nurun en baiben. Murin verfedanno. Ida rebe ifa ese borobora aku puriwan. Iwira
Maapu I puasa woru namine I puasa woru orege I se puasa sire Pwipwi Whawhuri. E ke refer ngeri wahra kekel. Arke kayo. I ka pore e mochachor. I ka potete neti ber. Fan amurien en paiben. Iwe e pwe susukuro ige. Ira. Siaria we rede kan resisiri. Yoru por rafiti ka me marriage counseling. Bekera raputa besiri. Iwe rao rakere we di yer wisi. Ira. Iwe tu aferi bi mwen. Ira. We pure pani veriti. Ira. Ira pota ekon ifa. Ekon offensive ngeri kot. Puen e reflected a relationship ngari. Ikawa beku ne file ngari puriwai. Ibu bandori beku ne file ngari a kot. Iwe en Bibelen wesen afata manon matu sadari anari matu nebu irikmaru Mati sapu nibu. matu kebue anari matu nebu irikmaru kapan muteri ngon metiu tiu Mati sapu nibu kisiririk meru ibe tabasa. Ngag boy kebi areber mwen ebo boy tora puruan nebin nge subsidia nebin newa kiri ngai. Ngeri atewa aferi boleh bin newa a tipisin ni show arab puru sefen. Ngepan sabe ngepan ebo buen mi purueri fefin a tipisin ni show. we wen isabujak kesabujak tibisin muiti fesen ni defirebi nga tibisin pan puseira ka arisoura newe ngeri are orawe ngerir pare coach iwe satiri ngon metiu Egon metiu oru. ngon metiu Egon metiu. Alright. Rage ngag bore ke bi areber muera mu seri buruan feri der watch popun ye subsidy feri deran kiri ngageri atewe ariso ara buruwer se feri whatever fefin iwe ebon ifa namorong narewe efisuan etneke iwe irapota mitibis iwe a tsai raira iwe ika afen fish iwe kot mi baror safian mi baror backup mi baror Safian förför on me visu idik Förför så var de fisu ngeri wotsa kapare kis fason Egon fisu idik Iwe kota menu gore ke fason no pura rabas resapsiri ngi anu ngeri rabas medicine nor kewe neri medicine pura kun seriar förför minna Rebo kun seri ar förför en menu gara ifa naurawana Era iwe kota menu gore ke fason no pura rabas resapsiri menu gara nu buen fason nu buen arwas rasap sire nge menon merika era kot winged when ejigibas ejigibas ngari ko förför iwe nge iga ngenare fanson ifa fanson no bosia siri fanson iwe si puede sadira ban ritiri severiera ngai anu ngeri arabas medicine nor kewe neri medicine pura
kun seriar förförmingar. Wan si Bayer. Wan si Bayer. Bansa diri re nari Luke ngon maru fag maru. Luke egon meru fake maru. All right. Luke egon meru fake maru. Fake me maru. Wan tik nom rogoto wa. Oh, okay, Vivo. Hey, at least Sasirige, we're coming to an We're end. coming to an end. So, hari kuwe pure pare ye sai goras kapasis. Ye nuba kawes me ifa periweri kapo me. Wow, bet check ye what's a pare ragiri chera sorry. Ever. Okay. Wait, let me just over that. All right. Okay, nuk egon meru kasi fake maru ere. Nge evo choragang esap sire ti ben neuro basta nya fer chaku fer epokura kopungren. Epoage wichin mi chakukut. Me brarabas miagi chomong rewopan mocheragi chomong meren. Nge ararabas rarugu ngeri evo chomong rewopan mocheragi met mi rapseri. We win irakabas bun iga nik iga tegia wisom eboban tegia met sibobar expecteriat keboferi we win iga iga ga even soden nikkep rea watte sidera pom iwe eboban watte metsi bubar expected ira iwe we when ifa för years med touch ebore jok nögeri med keside Panon non nor ekewig si kes sering kits me tekri rifagan. Ewe mamarawe o kisire quota winked ike ifa usutagai chikibas ngeri ekewa main merom. Ngai kerei iwa erigits me risipusibo ayer seriastibis. Era me kapasen merom nupun si sawo siri vet kewa binga. Dia got me ngeri gits excuse. Me ye chikibas ngeri. Ngeru pues siasiri iwe esitsiworo rants excuse. ira We era wo kisiri yesi kera pora neari era we even dupura watte sire yats afe pon watte requirement serigits ngeru pora mi che kukkus sire yats we che por kukkul met repar require serigits ira we par ira sumen pipen in biblical context ike watte vet sia sire ben nor kapasen ko ten awar watte vet si por accountable re ira Ye kya kukkun met uasiri ye por kukkun met por accountable re ira iwe jak say gori wan ifa Malachi 2:16 Malachi 2:16. All right. Modgeri what's a kaparigis? Malachi sapuru okisin evon moro. Rayi arore wasabon mira parap ewe koter Israel. Wa obut mufisen. Wa obut arre wa för sakun för minga ngeri purwebi. Yevin ne obu för tu. Po osapatai evi pon ngeri purwebi. Nge obu arkuruk. Amen. Evi pon ngeri purwebi. Esa evi pon ngeri purwebi po evi pon. Ngeri purwebi. Amen. Iwe ese en poron ebu puri ese barra pon kebo pon buke purweri tori jak Opsong. no na we resolare filebi ese barera era tori mero Amen. era tori mero iwe
ira bota Airin me tibis Airin oiga Pwipwi me tibis ei me tibis nge pogiden kiits arvas mi aføre non kiits Netibats. Iwe ira popun kot mi era Moses erayen pogiden o neruke mi sokkor. Tibe för, ja. Ira. Iwe irajak me etibis nge mayor ekewe ekewe gisin ebo afugeri ebo jigibasingeri nge kaside ye kebore ayer kaside ye yo kebore ayer. Amen. Sibwe ifa teki Fiji bun kiits arvas medicin kiits arvas tibis aats förför medicin Rhowuniong on tibis on förföringav och förför med tibis iwe ese år reportori norren got ren busida an förför mi Rhowuniong on med tibis sibwe pöydarakan iyoga sibwe digattörregeda on aferren sises. Amen. Sibwe kawajuda on aferren. Amen. Pun ifa an förför ebwe at förför. An egiek ebwe at egiek. Esab egiek. Amen. Kiriso. Etren awarare ki nesesia kia fagri gerei faku kiriso geri god ren ifan ki kapasis wa kiriso geri god ren perwa sapor kura mena paiben sibuka tsepo sabuero me epetse kura ngeri kits meirisin kia wera bibu saureng eutsia ratskur ngeri ati program paipera apasa purnu barawa wa bikara kapasis iwe sia agi perua menapai beri we sangeri gebe karwo kisin iwe pusire abi opore fenno su kirobi pai bero wa neari e keo kisin pun opocho sari ike mei wase pun mei wase net ike irabet pai ben e apasa rurur prasi prokrabo epo wase peseok आपका वो वैसे निवरी थी रो पाइबन सू की रो पाइबन अन्यारी no पाइबन. But if any reason nge ati program ese peseo ko bu अन्यारी ro paibin, well, there must be something wrong either with us or ngeri abu kuseri ngeri gitike ngeri on percept ifa di rom receive frigit nge at area metigor pun e poira metsi bu föri ge ira bet ko föri ko bu अन्यारी ro paibin sugi kadon mete kibu gisi siaser ngoruk puri ge pun epo wase pun mari ti ko nge. The point is to get you of ko pusi giro paibin. Amen. Pwipwi ato ori sa porora tie fugri gerei ko se bocheri pure kan nabarap te kiabe ti gor ngoruk ikia pure chioror nusun kabas ko bon tie gerir e nge ka par asa pa ki chera rer yate abu major pung ewe kerare sapun iye akaweren e program ebwe for suruk ebogoruk jazz gabori uriti pipen no pipen amen keboriti irajak we sayadak sabat kot fokku grisogari ngoruk ren e program ngeri kot ngruben griso ren needs jar kusering medicine abo ebwe fokkun we You're listening to KICH 630 Hagutnya, Guam. Iwe fari der medicine
Very Dutch. Non, iten Jesus ja,